नियमी पासमी ठाउँ अद्भुत अपरनाङ्गो बाखा छ बन्चना ठो बाख्ने निम ठग त साम हो विल टापी निमेश न गमे लो खा जायना चम रे दलाल जायना चम टम्मी मनोइ के वे याका का अपरन याना डाका बिचाए त इमसा मुटी टक ठ वो टम्मी मन ख ठका मुक्त याटा उल्टे हो बिटा छु ठक चाहिँ मखो ढाले बिडियो अनुमान या त इमसा अपरन याटे मच तास चोफ मरम यासाम उल्ग्या थुल्ग्या मरम ज्या वो ठग टेस वो मची त क ना क गा मुक्त ठग टेस मचे बोइट ठपिन त माउ ढेबै लागि पौचै बोम ढेबै बिगो चाबी तर लोभ लाभ जिग बिजाया पे निम ठग सुया न बोम महा चंक म ज्या न वो ठग टे त गट फसे ढेउ ख ठो बाख्ने ज्या त बाख्ने खुजे या ढेउ दैथे अफ मुजु ठुकी झन्जक समस्या वइ ढेउ सिच बिया त ख बाख निनादिस बाख शीर्षक अद्भुत अपहरण ठकै चोमी नाजाम वो हेनरी जीव विल ड्रस्कल अलावामै दक्षिण भेगा चुनाचुनले जिमसम मुच अपहरण याग बिचाउल अन माठाउन खेले समित चिरङ सर छौडो अनि जिमछु जगन याग बिचारडो उले विल वजिगे ठम ठ खुस डलर जगडो उल्टेवा जगन याटा जिमता निरो डलर मडे कम गनात्म तो मगा मचा जिङटा जिमस छौ होटल नियन्त्रण खलाना सुन मन ख ठ मस्ते त टस्क माइए दिउ ख जिमस बालक सियो ओके अन समित आउ चिरङ सरे जोपि सु टम्यु बोय सन्तान त अपहरण याग ख कोज त टट रङ सरे थे ठन पुलिस निगरानी उली दैमुखली जिपि ठुक्क जुया जिमस छम एबिनेजर डोसे टाम नाजाम मन याख काट अपहरण याग बिचाएना छिवै जायैम वटस्कै टमी जुसा नोस्या कुटी हो छुचम मनोरका सक्सन सियो वे ठम ठ छिरेटी डुम याख काई मछम हाको फुटी फाटी दो जिमस बिचाएना डोसे ट पक्कन ठ काई लागि मुटिन निरो डलर बी फै जिमस अपहरण याट नापा यामाको ज्यान्याका समिटनी चाहिँ निको टापको खटपुसी चंगो जंगल रे छौ पहाड दो पारे ल्युन चंगो छौ चिरङ गुफा जिमस नेटन त मागो सामान चु लगा थपिन त न्योहे मागो सामान चु लगे टुका छनो संध्या काइले विलवजी गाडा जना डोसेट बुरे छेपा खेवना दोर्चेट काम छियन जंग पखले जना चम भौची मुचे त अपकुचा केका जना विल ढल ए मुचा छोटो छमिचा चक्लेट जना ठ गाडा जना चाय न्याला ठोखन्यन खटाङ न्यास चाम मचा विले मिखा लक चिगो अपकुचा केका बेल त कुन पिक्या गारा क्वा हो विल मुन ढल ठो मुचा याको पलेसा वइ बोनो मे न्यास डलर बिमले वो मुचम फान हे जिमदा फिया सा जिमसा विट गारा ट्या जिपे अन होना गुफा छिन ढुंगा बनी सुके टापक गाम पालके आयो वो गारजी लिटे यंगा गारा लिटी बिया ल्या उ बेले विल मचे खले जंग चिचिको खले मलम पाना जुन मज दास गुफा नियन चाका टमी डाका ट कपि सुया तोले ज्या जुन तुले वे याउसी जंग से जंग निपु पाठना जंग सुया व छफु कठि केना जित थाल रे चिफे त ज्ञान पेस जंग भूमि वेगो याउडला ठुलट्या व मिटिगुली ध्यान बिल जिमसा रेड इंडियन कासा मिटौ खौने उटा साफ येला व थट कुना टगटे न लोमन मचा ढाले जित ताहा मिखर का जासु ना बिया रेड इंडियन टेको कासा थे जित कने निबा टुइबले मि छेका स्याउ खाचो बिल बनी बिलियाटिएका मुटी जाका लाटिया व छौ सुर ठटे खला त जित ठोठा येल जि ठटे गबले न क्याम्पिङ महिना ने जिके नापा गुबौ छमडो ख वंगु डेन्जी ठगो गुकौ जर्मनी हना जित स्कुल टालके खच्या होइगो टिचुटेसन जिमी तालबोटाई मामा खाटेको छिग खेने आबेल तो जंगले टाटे इंडियन त दुला त ला भज यो नि सो सिम संगनि फेवो खला जिमथा न्याङ छिते मस्त दो छंगो ना गटिसते याउस जंग होइल जिम भाइका यको थेबडो सो नौटो क्वाइला सन्दर्बार न जिछम वागरिट निकट दाया जिदा मिसमस्त भ्या पछे म चिप मरेका ब्याच त ला भइको सो डोटेस स पिकाला सन्तरासी गति गोला हो थन गुपा दिन्ट खाटा दुला एमस मुरी टुटी खुप्टिन्दो व पोटे माका व न्याले फैम हो 12 बजे याटा गुल्ट्यो बा ठटे ययते खलना व ठौ मच पचेन छकपटि व ठट इंडियन भापा कथित राइफल थे टाकाए शत्रुते जासुस त वल्लरका पयना गुफा लुखा हुने जाजा व लरेले लुमिट चिल्लाट ना तस्न हाथे हाउसन विल थार्निया चसंग हुने खला व मचा सुरु नि छ विल त थार्नु का चमुख जे मचे त रेड चिफ का सम्बोधन नाटया छ छेवन मास्टी वला वडल छ्याउने हो छे जित पचे न्याय पेस मुच स्कुले व न ममरो जितल ठटिया पिने क्याम्पिङ व मटो जित आ गुब्ले न छेउने खलाम दे ने ताहाई मिखा वटा यही कथा जिने दे जो जे सु नि त गुफा चुने छताइले जिपिन दिउन टाटे ठामल दास व बिसो उनी देको पचे ग्याची को मोटी म
अरू सा छौ टकला भच्चको चिसौ स वसा जुर्मुर डना ठौ कठे राइफल डना गुब्ले जुगु हो गुब्ले उइले न्याप्ने न्यफास पि सु सुत वठे छ जिम त ठिनेम बियो अन्त्या जी बल्ल बल्ल न्यावेका तर जी मंगसे अझै फुक मन मंगसे स याउसे चम छम ज्ञान पेस चम दाखौ जित अपरन्याना छम सुम्या नयको सिक्ल जित मंगसे जी उइले ज्ञान पेस चंग स न्याना न्यल चाल ह तर ठाठे न्यल चाग म हो जी मंगसे मना चंग ज्याजन उइल चिल्ला डंग चान्चुन म हो उ चिल्ला डंग स भोट व बिलखना मिसमस्त चिल्ला डंग ठे ख छुजुल ढका ठेक डना सुयाला रेड चिफ उइलेको नुव फाटे चुना चुना वही छप लाटे उइलेको स छमुडो वही मेको लाटे लाटा त जोग चुपिदो व टीजको उइलेको स हो लान प लेडंक चुपी छने टासे नाचन व मिग उइले त सजा बिरका टाठे व जना चंग ज्याजन जे वेग लाटे चुंग चुपी लाका गया वे त बेम फेरका तर उइले अवश्य तस्कै मुक्ति जुइकल व ठपास क याटके व मचा जिबिना पन डटले गुप्ले न न्यवेग फै ख्वा मौल अले हाना मंगसे जिन न्यवेगल तर आग जगा रेर चिज जित सुत नापा उना बिता खल्लुना चसंग हुन जे टाठ्याङ न चल अले लोटे लिडना छबु पाइप च्यागा न्यलो चार गाजीको पोखना उइलन न छछुल निठक छा दनको सोम जी फटा खलाना बोसाले ठक्क फेट्ना याउसी चुङ्किटका उइलन तल छ मुखौ खला त छ काठर कनी सुतना अपना मचा मुआमा उना बिरका छ ज्ञाना चौख न्यसा छु ठल्या मन्यास्ता मचे लागे सुनाना झिस मुटी दैठ्या त्यो फुला बिला जी ढाली लिछ बे फुली ठल्या पे न्यास्ता पेला मा बोय मिखै नान्ठ्या जुइको आ छौ रेड चिफन नेक जुरेया जिचुए पारे हुना ठेक ओके ठुके चिवकया वे गुफा लिया वेले जियन तस्का ओसे भोलु खन मचा लाटे चंग चिगको नैका गो लोटङ उइले छ टछ्याट न बफ्रा उइले वे चे धागो खा जाना फु फु मिगा जन मचा मनाटको फु हालो ठौ डुओ खुटे फुका बिगले मचे त डायु खंक उइल टुप मोरलर गाजिके न्यन जी मचे लाटे चंग लुवा लाका कया मचा ना टफिना उइले त नेला ठेन जाना तल जी छन त मसासे टोटे मुखो रेड चीफ त ठोटको सुनाना थियो आँटिया मोनी छ सिगा कौले यादंका मच छके चोका छंगोइ कुच चिना टक छप चिया को खिपसंगा गुफा प्या होला उइल ग्याग्या तल आ छेउजी थ मच बिसोनी खा मुचोला छ सुएबले जिन्दे टन्डकामेटे उट छेचुन भ्या बचे म मुठे च आ झिसा फिरोटी टेबै लागि योजना देखमल समिटे मच टंग घटना उले बेबे जुठे मुच सार मचे छेज व गन 30 मिटा वना चुन जिरका चुनजी न्यागो सा ठौ बने वइ बोटा पोछ पो छेमा पिने हाना यतो टेक चिला डंग सोटार त बासवे पिने वे रेड चिफ वे छमु चिना त छिपटस्कन चाचा हेका चंग जाजन ठुले छंगटी चिना त चिगौ लोंख त सुबेना उइले खग नाप्ने लाउन बफ्रा उइल आया धारा ओखे ठुके व्याजलो हाना दुर्भाग्य बस व हाना वस हिट लकोका त फुटली डरल जी उइले त हटा हटा स साला के बागोटको जी वटा पुछने ख्वाउ लखा लुना जना तय सूर्य ढाली प्याउ या मुझ त छोके जना यरे छ ठटिया मुआमरु जासन दासा जिन्छन् त ढाले छिमछे छोयाबी कटा आ ज्ञान जिके जिमखो मचा छ कोसका टिजक तल जिले खाजक याउने जि व बुराम उइले त कापा यास्ति मास्ति मो वजि त छा डामललेसा पाछि जो यरे छ जि त छे लिसे मोक्सा जिज्ञान जी तर ठौ जि त ब्ल्याक स्काउट कास मिटके माने जि दया यो कास मस पाक आ छ उइले के मा फ मिले जा मिटे नतर ढाल छे लिसाबी आखिर व उइल नपा हाना पासे ना ला मिले त जि उइले त छता कुने यंगाटया समिटे मचे बारे सुक जाउ खण्डो सिक त प्लाबर कोप गामे भने छक्क खाचो बिया दोसेर त फिरोटी ढेउका त पोछ पोछे उइल खा ख्योक ट्याटल तर साम छ ढाल यावइ मोखला ठुमच तस्का हारा जि दया जे छतानिता इले ल्यावे जे ल्या मटले छ उट हेगाटी विल व जिमचे बोमेस्ट पोचा चनले मचा गाब्ला फ्या न्यायपको तस्क ध्यान बिया गुफै लुखा लेफ्राटी नाच्न विल मिख जाक खोपट्या जित फिरोटी देवा निडय सत दोजो न्यासजको चुएत इनाबेत विल तल थजम पिग डलरे मम घुमोठे जाम क्यालिट काट डोसेर बुराइट निडो डलर पुकेको न पापे ख जी विल टाटे पोचे एब्नेजर डोरसेट जिमसा छिमकाट समिट टापक हेउडो उट नापलाट छल छु ना जापि गुप्त चट्टेसन फैमखो यदि छ डोछ हो न्यास डलर छ बाचाइले क्वेचंगो ठासे बुझैया ठासा छिमका छु मुजिक ल्याउई यदि छन् त जिमको सर्ट मन्जुर दुसा न्यामसा छम्मुने त ठौ बनी 8:30 बजे
पोपलार को बोनीको लय 100 फ्ल्याट टापक चोङो सोम सीमामध्ये सोमको सीमै ह्यन चोङो पकाएको लट्ठा कोसो ट्याटेको छ भएको बाकसे थपिनु प्रतिक्रिया टेकी छ यदि पुलिस त खबर या टास अथवा जिमुग सर्ट माने मय टास छ जिन्दगी गब्लेन ठकायो ख्वासवे खनिमो यदि जिमुग सर्ट पुंगल टासा सोगै दुने छिमका याङको छौ न्यन वे ठय नापाङो लिपङो पौख निम बिचलित ल्याङ त खाली पौ मिजाट्या प्यावन ट्याउले मच भ्याउ या जिता तल ए तामिका छ विल ना प ठोकास मिर्सला तर ठोक गठ मिटे हो न्य जे ब्ल्याक स्काउट जे सोल गया गामे वना गामे चो पिन्ट इन्डियन त वेन का सतर्क या विल अन जे स्यामले मचा याउ गटल छ सोल ज्या लाव टुटे जो सोलमरे जि गठना गामे वन भई विवश ज्या विल मचा टाठिना थाल गा गुल्टापा ब्ल्याक स्काउट अते मचा थाल नबी माल टापको वन्ट छ याक्न भ्यावनी मा कानु मचा विले जनपटे गल विले वया ठया मरिया सामित याक्न ल्यावेको बिन्तिया त पोपलार कोप ठेंका पोस्ट अफिस वो स्टोरे सु मुनु त खल्ला जन छम डाइरेक्ट म बुराट या जन एबिनेजर डोसेट के काटोसान छे सुमिते चोपे सकलेन दुखी जे वया खन्जिने मास्टर हो जे बच्चा सुरति जना के गयो पाएन अले सुना मखंक पोस्ट बक्स पो कुर्का गुफा वही बेला विल वो मच मोरो जे इमुक नाका पिक न्याक टटस न सटा अले पाइप टिका बे पुचुक फेट्ना बागो जागा अन्ना पचंग झाला विल प्याउल विल लियो मच न प्याउल विल जिगो लिक्क वया ह्याट टोटल याङगु रुमाल ठौ ख्वा होला मचा विले चाप्लाटी लिउन तिना जन विल मचित मख विल थाल साम छ सार जित मूर्खटका बोबीजी तर छ्या जे मचित पनिया मोट जे उटा छ्यान लिसा बिया डक्को खत्म जुल जे थया अझ छु बिप्रे होला विल थाला वो मचे ढ व टाथे उटा जनपटे गेका गामे वना चन वो करिब छगोटको जिउ उटा फले छासु मुरुगो न्यागु ल गठिन जिख पाके हुनी गो छुजिया घा वाउसी चुनि तैगो न्यफुनैगो न्यसैली स बिमल स ठमै रा जि मनो ख पासा स याग्न हड्दैने जि उटा गट्टा जना पहाडन लुटुलिया यका ले व जिगो टुटी वचिसजंग टुटी पेंका बिल जित माफिया जि याना फेरोटी टेब का खनि मक्त न्यागु जुसा छिम पासा पागल खाना बुनि वाउने छपक्क न लेटा जुइमा जी थे विल छिमचे सु हिरडे गार या सिपिल मोडला विल अंटाल जी सु अनुसार जिमक छेचो पे औलो दुर्घटना लाना जक सिपि दो तर छा जी दया अर्जुस छ लिपच का सोसा विल ठौ युनि मच टक खनि खटा औसा अनि बे पुचुक फेटल छौ टका विल ना पाजे वइको मोनो दस छनि सिनि का छु मरिया अले जी विल एटा फटले फक ओखुन चाने हे डोर सेट बिया के फिरोटी टेव के अन सुई कुच ठगे या मा खकना जी हाना विल पच सामान्य जीरुका मचना पा निला मेयो खास मिति तया सारे आर जे जी निर्दिष्ट थासे सीमा चुना खबर पिया चुना ठ्याक्क वे इलेक्सन मिजो मच साइकल गया अनचोंगो भयको बाकसे पो छपो कुरका समिति पाखि ल्याउन बागोटको अनि अवस्था सुएनुका सीमा क्वा हे अले अनचोंगो पो गया गुफा पाखि भ्याउन गुफा टुकमटिया जले जी विले त न्यनि पो बना निम विचलित ल्याम त महोदय जिम काय फिरोटी माग याव छु पोठन छिकपिन पच अपोय माग याव थेचन जिन थन छिकपिन न्यने छौ प्रस्ताव टेकेना विश्वास दो प्रस्ताव छिकपिन स्वीकारे नादी जिम काय त छिकपिन जिता छेछंका बिउ बापट अर्थ छिकपिन वेटा छुटकार या त ग्वाली आउ बापट छिकपिन जिता $250 बीमा जिम जलखल पिनसा आटको मच तंगजुको लुमका चोंगले वो टप्या वो पि जलखल टे पाखे बचे जिता छिकपिन चाने खुर्क छास बेस जी आज्ञाकारी एबिनेटर डोरचेट पो वन्नुका जी इटम टकन विलन पलास याचन अक्न $250 चिसफली मागो हे भगवान गुन फचेजुल छिपे वो मचना पा आ छन्जक नापा चुन दास जी पक्कन वेजी प्याची जो डोरचेट बुलाला टस्कम पलार मखने वो ओली यो टेवना मा या मर्ने तो वटा गुमे या मुजु जी गथे जिन्दया विल वास्तव ठो मचम प्याचा जीवन न्यपुन ल जितन छंगे बिचा बालाट ल टेवना पन थोइदा वइ बोयु छे टोटे माली मचेटा बोम वो यो राइफल वो मेगे तालीको इन्जिन वस या बिउडो कने पाले शिकार यावन खने लोप केना ओखन चाने वइ छे यंका ठ्याक्क बाचाइले जिपे दोर्सेट यो खापा घरकार यावना पूर्व निरारी योजना अनुसार उले जिमसँग दोर्सेट बिउको $1,500 ल्याख्ना चुनि माउ तर दुर्भाग्य ख जिपे दोर्सेट त बित ठगु $250 ल्याखा त कर केन मचा जिमसँग वेटा छे टोटावन ट्याउने तस्क खया हाला विलेको टुटी जुन्तेन अन्ते वे बोमा वेटा विले त फाया बिल
विला डोरसेट के नि न सम्म चाहिँ त गोएटी जुना टेफ हो डोरसेट डल जे नाप्ठे बोल मला अरु सा 10 मिनेट तक ठोट जुना टेफ हो प्याकेज हो ओब्ले जिम्मदे दक्षिणी व पश्चिमी राज्य फुला क्यानाडाले सिमा बिसाउन आछन् तुंकी टाटा विल बेटर व्याउ न जिन विल ल्युल्यो डक्को बल पिका व्याउ न जी विल त नाप्ला नि हे व समिट फ्लावन नकला ठुल याक्न व्याउ मो जुसा म च ल्युल्यो होइ जी बाखा कोचला